Paralog, kublay sibun ya pi ki baju ya kan ya channel. Manta ka sengi ngan wan ra sya pi ya ka wei ka jingi tulupa jong wei pastor siapa nga jingwan jong ujumai hari ka sidentia bata silong nadu ka arkuwei terik ubunai Julai ar hajar pusan seneng bat unne tang simitam ka jing kenyo. Ani kajing lupa kalapen septing ya sibun ki pajru ngai Kristan jong kabri unyo trebat kam tam eru ya kito ibaya don lang haktu. Uwei uno sengap ya kaneka kubor jing lupa jong uno pastor leng baki sosial media ngasu day ban ya pasyat lem ya ki jing sisya balat ho ha ka Bible. Haswa bangan poi syakata ka benta. Tongin ya sengap sipang por ya ka jingkren jong u halor uta ujumai. Uang metep baleng apni me itu jumai kanatri ujuna rejar kusan ngatrai ngamtep. Ome korban tep. Hoi ngakorban tep. Haga daga por utrai penpai na. Shao snem kanatrik jiliu kapraspa kendai penyo ujumai ba hagari kasi jangi umesen yo play wang une ujumai bawan manswa ngong kanatrik si try o memtip ngakli lok janga ngakli neki bahayen damatip kiklet ngarangam tip utau mesin boleh peni kadai kanatrik jiliu kamu berajun kapraspa kendai punyo tunil cumai usawan biang ni kari jangi mah nado alpa wetring Julai seneng kadai kalendi cumai upang kenyo ya kasilong ya kari kasih jantia nawan kenane setrik ada jah katendai, musim mulai wang keren, kanda lagi amali, mentah paluang, kele keren, hamadan lekot, yang jumai, ngan seperkina, nama ngan siap jaga, mentah ngan selendiano, kumpa pelesokon kabriu, unil jumai mentah, lajan hakmat, kadai kepelit, kataga jipen pau try ya. Dagi jingai gitu try ngam no banong daga bon drill janga ndangan ya toy daga kubon ko gari kasi jantia ngani toy bi ne kubon ngam no ban ya to proseta ngado ara jaka prau try la ya daga kubon ngam no ban ya to ngasyabbe ada jal bawa kan drill tring Julai habeng galok daw ngai yo ba sekri yo try pai ba hangte habeng galok daw utrai pani baka me kalia kakung ke si pau blai hakan drill tring Julai ada jal bawa kasten me kalia kan samat ka jinkotit baka ta galong kan samat ya kan nam sneu haden unil jumai Ngam kau berbenteng pi, kau kari kasih, bon bagi yang kin kalam, bon bagi beriu, kin yap, haudu jumai. Lalu ngai kata kesong api, unenu jumai si menitam. Paralog, ha ka testament barim, ngila siem ba ublay ulay jit, ya kinong itulupa kum kijong Isaya, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, bat kiwei de. Kini kinong itulupa jong ublay, kili lupa ya ki ban saja hapada ki kun Israel, namar kapop jong ki. Bat kala longru ini ki jentil kumjo ha ka perthai. Kini kinong lupa kim semlatip ya kasnem yau bunai bat ya kasni balano kita ki kin saja.
Namaru bulay ulaburi nangi kibriu bantip ya kasni ya ubunay bati kasnem. Henry kila syukren bej ya ka kibu bulay ulapha ya ki banejito ha kikun Israel. Isaya bat umika kibalaya to lupa sapang ka jing kaya Yesus Kristus bat ka jing sensiar jong kim siem latip balano on kayo Isaya lano kendai di khot riu ule thu kumne namar hangi la kayo ukun la ayo ukun hangi te ka jing sensiar kan long halor ka terpeng jong bat on khot ka kerteng jong ubapla unong sela ublay bakraw bor ukpabom jikot usim ka jingso umika pat ka nongsan ka dikhot ar ule thu kumne Henry mapha ka Bethlehem Ephrata la phalong ka barwi tak pedeng ki hajar Juda na pha keng unmi hanga uwei uban salong unong sensiar ha Israel ubaka jingmi yung kalong na menhendai hado bom jukot habangi pule ya ki jing itu pau bat jing itu lupa jong Daniel nado kalanong hinyau pra kendai sipau bat khat ar ngile siem ba kalalong kumjo Daniel ro uklem la ya thu ya kasnem ya ubunay bat ya kasngi bakita baro ki jingjia kin sajia Henry ke bapla uneu pastor pat haga jingkren jong uli ya thu bat pentik kena ba ubulay un sapha ya ka jingknyu jumai hangni hari kasui jengtia bat hanong ba shenlong ro kumju nadu ka arkuway teri kubulay Julai snem arhajar arpusan kumbalong hakasnem cijar paspa kandai pun nyau ulaong paralog tongin ya pairu kendiat sya ka jingkren jong Yesus Kristus habangi pule ya ka gospel Matius kananong arpusau ka dikhot lai hadu katsau ka dikhot lai pun riu hadu sau puar ka gospel Markus kuno khat lai ka dikhot lai hadu khat lai ka dikhot lai puar hadu lai pun riu kila yesu kumne Senran yung Jisu kilawan ha jar bat kila kili ya ba unya thu haki ya ka por jong ki jingjia ki bansa jia ha kane ka perthei kila kili ya thu lano baki me ki e kin sa jia long bat ka bakumno ka dak jong ka jingwan jong me bat ma waino kane ka perthei utrai Jisu uklem la ya thu haki ya kasnem ya ubunay bat ya kasniru syapang kita ki jingjia ki bansa jia nrei ulaong haki to sumar ba uno un om syukor ya pi nama bun kinyawan haga kerteng jonga bat kin syukor ya sibun kabakam syai susu syapang ke jing itu jong Yesus Kristus haki senran jong kalalong haga gospel jong Matius lano arkusau di khot lai pun riu pada gospel Markus kuno khat lai ke di khot lai puar ulong kumne nrei syapang kata kasni bat kata ka poru omdon bakit wat ki angel ki bahabeneng lemne ukun nrei tang ukpa hakikam ki apostol pat lano iwei ki khot banyau oleh thu te haki omdei ya phi bantip ya kia lane ki ayom ki bokpa ulabu ha kapor jong uhi paralog katkum ka Bible hi ublay siem la ai kano ka bor ha ubriu ba dektip tikna ya kasnem ubunay bat kasni
Siapang kita ki jinjia ki baladeb jia bat ki bansa jia ha kaneka pertai. Jesu Kris kun jong ublei ubadeiru unong itu lupa ubakado. Ula ai tang ka jing maham yang ikibriu bangin long ki balapen kreat. Namar ngimla banti plano kapo di kejingyap jongi uwei kan long. Siapang kita ma kinem sniu bat kijing kenyu jumai Jisu wula ong bagi briu kin sayo sniu yaki ibalong tang kijing sedang jong kijing jenjar. Namar kata perlok kejing itu lupa jong uneu pastor ubala ong bagi jing kenyu jong udumai hari kasih jangkia basiminitam kan sedang nadu ke arphuai teri bunai Julai arajar arpusan kalong kebalam ler cispa persen yaga keba Yesus Kris ula depitu ha kisenran jong u halor kene kebenta ngakar pati ki perlok bat pin sobha ban om penlut kai yaga por kasni bukordor jong pi bat kum juru ya Bible ni jong pi hakum kini ki jajing seng nyalap ba penship king pi sikadai hado ba pin dayam henrei ba pin subha ban penjanai yala ka jong ka jing im sing sem ba pin subharu banda pule ya ka Bible ka balong ka ketin ba ku jong ublei pule ya ka dag ba pensyong norim daga mensim jong ka jinduai. Long yalap ki bakum kini. Imla ban pen im ya ka mensim jong pi. Ray day tang ka jingai ki baskem jong pi hau Yesus Kris. Jingle jong pi kat kum ki jing hikai jong Yesus Kris. Bat ka ketin ka jong blay. Ki bala ban pen im ya ka mensim jong pi. Sobha wat lumsya yalam bakla hakum kini kindong yalam kibala pen bakla wat ka Bible ru ka Bible kaba balang jong pi kaba pidon kam siam lepen septing ya pi ndrei ka hikai ya pi syaglanti jong ka hok bat ka jinsisya uble unkut ku uble sibun